nongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Update Trends. Nizere ko mumeze neza, Imana ikomeze kugenda ibagenderera, ibaha umugisha, ndetse ibuzuza n'ibyifuzo mugiye mwayisabye bigiye bitandukanye. Ku munsi wa gatatu wa UEFA Champions League noneho habaye ibitangaza, habaye football y'amateka itarigeze yaba. Amakipe yagiye yikora mu nganzo yose, ibintu yakoze biratangaje cyane, biratangaje. Kuri uyu wa kabiri tariki 21 Ukwakira 2025 nibwo imikino yakinwe. Hari yatangiye saa 3 z'ijoro, hari yatangiye saa 12 n'igice, nyine zagiye zitangira mu masaha agiye atandukanye. Ariko amwe mu makipe muzi mukunda ndetse cyane, nk'ubu kuri Emirates Stadium ubwo ni mwabyumvise ko twageze kwa Arsenal nibwo yakiraga ikipe ya Atletico Madrid yo muri Espagne. Ariko nyaboneka ibintu yayikoreye byari ibintu bitangaje, yayikoreye ibintu bitabaho. Umukino watangiye ikipe ya Arsenal iri hejuru cyane, ndetse ku munota wa 5 gusa yashoboraga gufungura amazamu ku ishoti ryatewe na Eze, wa mukinnyi muzi mwese, wa mukinnyi wavuye muri Crystal Palace, ari kubica bigacika. Urabona ko Arsenal niyo kipe rero abuze kugira ngo afitinge neza. Arsenal yakomeje gusatira, ariko kuboneza mu ncundura bibi kibazo byaje kuba byabanza kugorana cyane, kuko nk'ubwo Eze yaje kuba yatera shot on target, ariko ntabwo yaje kuba yajya mu izamu. Uko iminota yagendaga umuvuduko wa Arsenal wagabanyukaga, ari nako ubwo birumvikana Atletico Madrid niko yagendaga nayo umuvuduko wiyongera, kuko Julian Alvarez yaje ku ishot cyane, ariko rinyura hepfo y'izamu gato. Icyo gihe abafana bababaye cyane biteye ubwoba, Ku munota 55 nibwo Gabriel Martinelli yafunguye amazamu, umupira yahawe na Bukayo Saka. Gusa byaje kubabaza abafana ba Arsenal cyane, kuko baje kumubwira ko yari oruje, icyaza kuba icyo gitego cyabarwa ko yari oruje. Mu gice cya kabiri amakipe yombi yaje areba uko yafungura amazamu. Ku munota 47 Julian Alvarez n'ubundi wa mukinnyi usa nkaho ari we nyenyeri ya mwamba muri Atletico Madrid, yarekuye ishoti ripima amatoni n'amatoni, ariko bikubita igiti kizamu ryakubise poto. Nyaboneka iyi Champions League nimba wayihombye rwose, wahombye ikintu gikomeye cyane. Ariko niyo mpamvu nje kunyuriramo mu ncama cyo kuntu byagenze. Yaje gukomeza, Arsenal yaje kubona igitego cyayo cya mbere ku munota 57. Gabriel Magalhaes, uyu musore rwose muremure cyane, umusore w'umudefenseur wambaye nimero 6 mu mugongo, nibwo yaje kubafungura amazamu akoresheje umutwe ku mupira waruvuye kuri kufa yatewe na Declan Rice. Declan Rice uyu nguyu we ntabaho, amwita umwami wa kufra, king of free kick. Yaje gukomeza ku munota 64 Gabriel Martinelli yatsinze igitego n'ubundi cya kabiri, aha umupira na Lewis Skelly. Gabriel Martinelli kuba atamuzi neza aca ku ruhande rw'ibumoso rwa Arsenal kuri 11. Man, iyi Champions League yari iryoshye biteye ubwoba. Mu munota 67 nibwo ya ntare ya Arsenal, intare batinya, yaje kuba itsinda igitego ku munota wa 67. Ibintu ko byari bitangaje nyaboneka. Intare batinya Arsenal nibwo yaje kuba itsinda igitego cyayo cya gatatu ku munota wa 67. Bamwita Victor Gyökeres. Nyaboneka ibintu ahangaha byari bitangaza kuba guhombye match rwose, wahombye cyane. Niyo mpamvu ngusaba gukora subscribe kuri iyi channel yacu Update Trends, kuko tuzatugenda tubagezaho amakuru nk'aya ngaya muba mwacikanywe, kuko naje gusanga biba ari ingenzi ko muyamenya rwose, kuko bari amakuru meza kandi ashyushye. Nk'uko rero uyu mwataka mu muzi ari kubica bigacika, ntiyaje kuba yacika intege,
ko no ku munota wa 70 yaje kuba yatsinda ikindi gitego cya kane cya Arsenal aha umupira na Gabriel Magalhaes ariko semana. Ubwo rero uyu mukino waje kuburangira Arsenal itsinze ibitego 4 kubusa ihita ijya amanota 9. Ariko mu yindi mikino wamenya yarayi ba FC Barcelona yanyagiye Olympiacos ibitego 6-1 ariko semana yanjye ibintu no biratangaje pe, ibintu sinzi ko ndakomeza kubona imbaraga zo kubivuga. Ibintu ntibibaho. Igitego cya mbere cyaje kuba gitsindwa na Fermin Lopez ku munota wa 7 kuri 39 ashyira muri cya kabiri. Lamine Yamal ku munota wa 68 yaje kuba atsinda igitego cya penalty. Mwana yanjye uyu mwana arabishe, uyu mwana arabica, nimutamuhunga arabica. Ikindi kintu cyaje kuba gitumwa ku munota wa 74 ni umukinnyi umaze iminsi mike agiye muri Barcelona, bisa nkaho aho yari bamurekuye bavuga ngo ntacyo ashoboye bamwinuba kuko yagiye no muri Barcelona nk'intizanyo, bamwita Marcus Rashford avuye muri Man U byanze yaje kuba atsinda igitego cya kane ku munota wa 74. N'uyu mukino haje kubamo agatangaza kuko Fermin Lopez yaje kuba atsinda hat-trick ku munota wa 76 yashyizemo ikindi mu minota 2 yaragiyemo ibitego 2 74 76 na 79 yatazi cya gatatu nanone cya Marcus Rashford. Mana yanjye uyu mukinyi nyaboneka yavuye muri Man bavuga ngo umukinyi nta kintu ashoboye, ariko muri ibintu ari gukora ni ibitangaza nyaboneka, ni ibitangaza. Ndetse kinana babwira cyo nuko iki gitego cya Lamine Yamal yaje kuba agitura umukunzi we bari gukundana mw'iminsi bamwita Nicky Nicole, nawe ni icyamamare rwose, yaje kuba rwose akimutura cyane ko uyu mukunzi yari yazanye jersey yanditseho Lamine Yamal. Bari byiza rwose, bari byiza kuba nk'uyu muntu uri hiti ariko ufite nyine n'umuntu ufite umuntu kumotiva. Muzajye ukora utuntu nk'utu ukavati ndatugutuye mu mbebe, batugutuye rwose biba bisa neza, bari byiza cyane. Hari indi mikino ariko nk'ubu yagiye iba nk'imikino agenda babwira yindi ikomeye. Umukino tutakirengagiza nawe wabaye bitangaza kw'iri joro ni umukino wahuzaga Paris Saint-Germain n'ikipe ya Bayern Leverkusen. Bari bagiye kwa Bayern Leverkusen ariko baje kuba inyagira ibitego by'agatangaza kabisa. Iyi match kuko yabaye n'igitangaza kuko iyi match yabonetse imituku 2 mutwe ku mpande zombi. Mana yaje we, mana yaje. Paris Saint-Germain yaje kubitsinda ibitego 7 byatsinzwe na Pacho. Nyaboneka Ousmane Dembele mu kuva mu mvune ye yahise azatsinda igitego. Nuno Mendes umwe yarazonzera Lamine Yamal nawe yaje kuba atsinda igitego cye ko ari benkera. Vitinha atsinda igitego ariko se mana yanjye we, ibintu none ndabivuga nte mana yanjye, ndabivuga gute ko kiri kintu gitangaje cyaje kuba kiba mu match ya Paris Saint-Germain. Abakinnyi babiri bose bavuye mu mvune baje kuba batsinda ibitego. Mwe bita Desire Doué yatsinze ibitego 2, Ousmane Dembele yatsinze igitego. Nyaboneka nkaho mu kintu gikomeye. Yari amateka ko amakipe bashaje kuba yatsinda rwose, iza Man City zatsinze. Ariko ikintu ashaka kubabwira no ukuntu ikipe ya Arsenal, ikipe ya Barcelona n'ikipe ya Paris Saint-Germain zatanze isomo rya ruhago uyu mugoroba. Byaragatangaza nyaboneka, byaragatangaza. Musaba ngo unakore subscribe kugira ngo aya makuru nk'atuye tuyakugeza abacitse. Ndabizi si bose bashoboye kubona ubushobozi bwo kuba bareba izi match, ariko nyaboneka ndazigutuye ubutaha rwose. Ikandira kuri subscribe kugira ngo nge nzi kuzana zigishyushye, kuko managerageje uburyo nahakubera kugira ngo kubakunzi banjye nanjye mbashe kuba nabaha ibintu biri karite. Nimba hari icyabacitse nze kuba nakibagezaho, nicyo dushinzwe ahangaha, nicyo dushinzwe. Ubwo rero Champions League irakomeza uyu munsi, irakomeza no muri iri joro, irakomeza muri iri joro. Ubwo hari indi mikino iragenda iza kuba iba, turahababereye kugira ngo tuze kubagezaho incamake z'iyi mikino. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.